Rochkan ke kubor minta ke janmit shon pa chi kubor ke bemnya ni pe chua ki mat bakongsan Puson ke HSPDP lor ki kubor penkela ya ke kabinet Sei kinong di madan ya ki marjong ki ha ke jakadi betmai ke badan ha muda parking lot Empat la ban pentikna ya kawat ke baar jong ke jingikran penbej put apedeng ke meklaya bat Asam Bat sedang ka lempung duran kap basis pak lepsau hasilong da ka jigi kun happening ke lajong FC Persyak ya ka Malaysian Armed Forces. Ki kubor ki bamnya u Presiden ke Hill State People's Democratic Party ba KP Pangyang ulakam ba keladat ke jingki ha ke jingkershan apa keseng banyasam ya ka wei ka suki ha ke kabinet happening kini ki arngut ki MLA yang mentah ubak Syaklar Wajri ulam ikhmat nak keseng kum Menteri Jong Ketenak Sports and Youth Affairs kat ba MLA ubak Methodius Khar udan gejing kermen banyo Syakri lang ha ke kabinet ubak pangyang ulam pensyai ba un sashim ya karai ke bakhadu hadin gejing ekran ke basani bah happening kini ki arngut ki MLA namar ba sorkar MDA kelajan poi arsnem siteng kajing jing Syakri jongka keladan ke kubor hamsaya bakal abandon ke jing bujli menteri ha ke cabinet intention of the party along with the MLAs we will try to share the responsibility but how and when it will happen then the party will sit and will take a final call in the near future the sentiment is already there and party also has in that sentiment of the of both the MLAs that we will give the equal sharing of the responsibility, but the party is yet to take a final call. Buôn ngột ki bạch ba ki badai ki nong thiet nong pet ki la lej ban thiet jing thiet na kajaka batma jong ki nong di madan ke badan hamuda parking lot hadin bagi sorkar kelarai batpin kenria no ya ki nong di madan na kendai lat kani kejing kenria kalong komisi benta jong kejing temu jong sorkar ban penlong no ya ke kendai lat tangkum kejaka kejat na benta ki pat ba kani kejaka de jing di ke batmai kali isong shit ba ke bapen i ke sinjam ke barat ba bat kejing sedang ke ba i jon jing kermen na benta kini ki nong di madan Empat la ban pentikna ya kawat ke baar jong kejing keren penbej put apdeng ke jela asamat miklaya ke bakedau ba kini kejing keren kindang la ban syak penkerja shwa tat hadu ban daladap ban penlong ya election syaging dorbat thawaan jong ke asam la syam senam u presiden ke HSPDP u belong ru udkhot jong ke West Khasi Hills Regional Committee ba KP Pangyang ula banjur halor kejing don kam kerki ban ya keren penbej no upu sam mentah la slam bah pedeng kini ki artli ki jelah ulaong ba kalang pi kadang sak menta gum kawai na kisnong ka ba kong santam ban kren sani bah ha ka juga por la kenturu ia ka sarkar ban le no kham kloi klem dapen slam show of the hours yes we are thankful to the honorable chief minister of the state which has already taken up the 6 area or 6 sectors of the dispute in between Meghalaya and Assam boundary dispute. So we keep on requesting the government to take this issue and let this MDA government will also able to take the second phase of the dispute of the interstate boundary to settle it or to solve it once for all. U Menteri Ketenak ki kam jong akai ubak polong do ubala senran ya u da u sembut menteri rang ba ubak senya walang dahar u ameli ke jawai ba wailat miki shela bat ki ofisar jong Ketenak tourism bat PWD ulalet jurip ya ke jing pentrei ya ki projek penroy jong Ketenak tourism ke bedang ya Shak Prang ha West Dinta Hills district nen ngasngi kini ki projek ki kentup ya kanat yang spiritual tourism project ke eco tourism project ha pedeng mukim wa ajar ka hospitality complex ha thalasken pat ka orchid in ka bakot kumbahnya folklore tengka Day ka project ka ba ya ba namar ka shnong kala ai smobha
jaka kuba 100 hektar kaba ke jaka ru kede ke penjengam kaba bun bah kalong madan ngin khat nang benda ki activities repair nak senang wa aja kalau free nak benda develop government la de ru gawai de jaka balonga imut balonga high end tourism hagsi banwan ena mama kini ngira dang sudah behiwan si arlai menal ada penain surok ada sedang mentaka development is on the move. Palat Syahjar Tli Kilong Yeng Hakeleng ka Mikhlaya Kilapan Pai no ikat ration jongki hadian bakasor karpteng Kilapan Mi ya kejing tak ban penlong kongsan ya kejing penias no yu adhar apa ka public distribution system da kejing tumu ban khanglat ya kam thok bat ki kam le tu u menteri ketenat food and civil supplies ba coming one yambon u la pentip ba hadu menta tang kumbahan reply point san na kispa kinong yo mentoy na ka PDS ha Mikhlaya Kiladep ban penias no ya u adhar kat kum katelong jingtip kadan kumbah rispak tali kikat ki balapan pai no ha East Khasi Hills south part tali Ribhoi but she's part tali ha Southwest Khasi Hills district. Men buat lah air dan lain membuat oleh produk nuru yang le ka IKYC mau ada kan euro. Tapi belum ada dan kuada reply point 1% ka IKYC berada. Maka belum ada budget buyback bu central government. Yang ini juga selar dia. Jadi orang ada punya IKYC maybe subsidi lebih lah. Ka Hill State People's Democratic Party kala kerpat yang menteri rengba ka Mikhlaya Konrad ke sangma ban penlong ya kitin khasi kum ka official language jong gejala da ka bakdau ya kejing rispa ha ka culture bat ka history jong ka kinong mi khmat kaseng dang shen gile kendo ya menteri rengba bat kila IT ya ka kot jing dawa da ka bapen kesan ba watla ka Mikhlaya kala yo ya ka jala ba pura house nam syajar kendai spa nyofu a rengkat ke shlong kum kanong ba jong ka henry hadu menta ya kitin khasi 4 shem la penlong kum ka official language jong ka jala kani kejing dawa kelawan hapeng kejing jur jong kejing dawa ban penrung ya baro art ligi kitin kata ka kitin khasi bat garu haga kernit ba pra jong keriti sensyar jong keri India. Khasi language has been recognized as the associate official language. But our demand is to request the government to recognize Khasi language as an official language. Let the state, despite pass the resolution to the government of India to introduce and to recognize Khasi language as one of the language to be introduced in the 8th schedule to the Constitution of India. National People's Youth Front Ribhoi District kala penlong ya program penkup buromi ki samla pule ki bepas bah hagi kelas 10 bat 12 jong snem arajar absan po ka phang ba aimen sim ka par excellence da ka baraki ya jing tristam ba jing aitilut jong ki khna pule na keleng ka district State Working President ka National People's Party uba Hamlet Sandoling u layasim mataha kani ka program kum ukongsan ha kani kajing rakhe lapan kuburam ru ya ki art ligi kinhon yele ka jong ka district kata ka mountain upper primary school bat nongjri secondary school ki blasha jet man mikmat ya ka jala ha ka Lampung Subroto Kop ka Bansawan. Ka Roy Batsan CLF Multipurpose Cooperative Society namauhati ka badai ka kanhon ka blaseng hapo ka National Rural Livelihood Mission kala rakhe ka jingdap laisnam jongka da ka jing rakhe ba kerpang ka balalong ha solaj parish hall laseng ha usnam arjar phulai kani ka society kala phai khmat ha ki banta ban kusyani kilong kami ha ka than mahoti da ka bakanti ya ka jingseng kam la jong ka jing punyo kam la de bat ka jing penklan ha pedeng ka self help groups Bat ki village organisation u MLA kemahoti ba Charles Marngar lawan ban simta ha kini kesngi kum ukongsan ka Indian Institute of Entrepreneurship ha rengkat ke jingis nok tilang bat kesengken thelo lower lumparing kilara ke ya ka swachta pakwada hanin kesngi da jingwan simta
lang jong shispa ngut ki khna school jong ka than kani ka program ka penlek jengmut kham tam na ka benta ka ban pensaphreng jing tip halor kum no ban bread bhai ki plastik unong treman so bha ban penek pensa ka maryang uba Nicholas Khar nami ulalong kum resource person ha ka ba ulapan slori khna ban shim ya ki sinjam kat kum ka jing tha da ka sarkar ka Ledikin College ni kesengi kala kenjok kendai post 6 naru belaseng ya ka ha ka ba ya ka jing rakhe ya ka ni kesengi la penlong ha college auditorium UMLA ka South Shillong ba san bor shulai ulai shimbenta kum ukongsan ha ka jing kren jong ba shulai ula pentip ba ula dap ya kren halor ki kam penroi jong ka college bat menteri yang ba ka jela da ka ba benram ba lebu ban penlong ya ka jing lang ha ka teu ban wan ha ka ba an sa IT ru ya ka detail project report sya menteri rang ba. It is indeed a great honor to be part of the 90th Foundation Day of the most prestigious college of Shillong, the Ledikin College. I feel extremely proud to say that the college is located in my constituency, and I take this opportunity to ensure that the college gets grant in aid from central or state government for its upliftment and also for various other infrastructure development. Kumbashis Pak San Pongut kisamla senrang bat kenthe nak senang per baha po bernihat kila kibala ban pendep nriu tayo ya ka jing hikai kila yok pdang ya sunat nen ka sngi halom no thmai dor barhol bernihat bat balawan banisum mentalang do mel ke jirang uba sustenance so tun kani ka jing a jing hikai ka phai khmat halor kum do ban pen khre ki samla ki bawat kam sarkar ki kam ha ki bang bat ki competitive examination kum ka CUET CLET bat kiwe kini ki sunat kin long kum ki jing itho na ka sarkar halor ka jing job jong ki ban pendap ya kani ka jing hikai ka Lumpung Duran Cup Football Tournament ka ba shispa live sao kelas sedang Shillong ha ka ba ka jing ka sedang jong ka group E kala long ha pren ka Shillong la jong FC persya ka Malaysian Armed Forces ha Jawaharlal Nehru Stadium ha ka ni ka sngi la play lawan ban sakhi da menteri yang ba ukan rat ke sangma menteri ketnat sports ba Shaklar Wajri menteri sarkar ba Karmen Shala ba kinong mikmat na kispai ka program shwa ka jing ile kai ka long ka jing pen I ya culture ka ba ipu iping jong ka jala da ka jing ile kai ka ba pen I ya ka pateng barispa jong ka miklaya mentang ini pet ya kejing long juman kesuneng ha tura kejing krek kalong 8% degree Celsius bat kejing shit kalong laipo a degree Celsius kejing sengam kau hau mentang singi kalong propo ni spa kejing hap selap kalong iwe point r milimeter ha ba pai pat hanong ba shalong kejing krek kalong r degree Celsius bat kejing shit kalong 8 degree Celsius kejing sengam kau hau mentang singi kalong kendai pulai ni spa kejing hap selap kalong point iwe milimeter kat bahajawai pan kejing kreat kalong 4 degree Celsius per kejing shit kalong 4 degree Celsius kejing sengam kau hau matagasing kalong nyupsan na kasispa kala bandan kejing hap slap bat kejing tiru pertat hagi bebon kejaka hatura Shillong bat jawai jawaban pois bukut jong tuk kubor ngi pep yang sesi ni kimat bokongsan pusan ke HSPDP halor ke kubor penkela ya ke kabinet saya kinong di madania kimar jongki hari zakadi bertemai kepada ha muda parking lot empat lak ban pentikna ya kawat kebaar jong kejing iklan penbejput apreng ke meklea bat Assam bat sedang ka Lumpung Duran Cup basis pak lepsau ha Shillong da kejing ikun hapedeng ke lajong FC persya ke Malaysian Armed Forces
Dia perlok tung nepoi skopkut jung tuk kubor jung mentara janmit. Hadu mencem yang mat pilih syakasi keblai pi baharok. Program.